thil thleng mak tak tak te karon khon khom le a heng te hi mak hle ma se atak nge yan ni ingai thata nang o June ni som pali kumsang ni som pakhat khan kumsom li pahni mi eli lobel hi a in Weimar California mi atangin ron chuaka akal te hi nget lo ema atopa phechon ama enkol tu chu arin chanangai le ta a avuan le ta eli hi fa pathum nei to ni in California aron in son chi a California re lai taka aron in sonin heta hian thlamuak taka thi adu wangani kumsom pangaliam ta tang to khan eli hian Lyme disease alo ve to a hi bacteria wanga natna ni in ran nung te shik ang chi se wanga an ve thina ni a Lyme disease hi natna da irei chi chronic antiang chi hi ni a kumsom panga chung he natna hian alo tlak buak to a alo be to a tuna chon eli hian atok to atito ama poina ding hlei thei to lova angai to na po film lawa abe se ya bo to ani hewang hian eli hian coordinator thi do na coordinator ang chi hi arwai ta ringota hei hian a thi huna thil ti dan tura bot sai pui vekanga chuba ka ni khoshelawa lo om thutani po in ti dam buai vel adu lawa eli hian hei a coordinator hian a hriat pui vekani pangai to pa thlamuang taka thi adu bera eng huna po thi mai thei to tura a in ngai to bokani eli hi California a inson nu hian a chelawa beiseina anei to lo baka a thi mai te po in ring to a ni thum chung chu amutop to a mase ala thi big lo juni sompalia chona thawa ama puitu a caretaker puina chuan a khothar chu an hankal kwal ve shima a caretaker chuan a vuana eli hian a pen tin hina ati maseni amoya khwa anwam ema pangpar te chu vulmoi boxi hetia akal kwal lai hian eli hian hunrei tak to a ton to ngai lo tong ni in in shia a adam chu alom maya mase arei lo kong sira thumai mai chu thil siam tere te hian achala aron vit ang deuh hian a shia a han en chu khwai lo ni a khwai pakhat te hi a hlim ve hun lai nuamati hun toi te chu hetiang nung chatere te thlok theina ati buai tir chu aphal hau lawa avai ta vak maya mase an en chau chu khwai chu lo la om reng a en zau zel khwai chu chhum ang maya hlom hian a chunga tam takan lo om ni in allama an la ron thlok thlazui abula caretaker chu a awa eli chu a thla a atlan cheta ta imai eli khan bi tum miau si a ti chuan eli khogai thak tak ma ni pu a ding hlei theilo chu akun top akutina lu hli a ma se khwai hau chuan an zuk ta tak tak mai le alu benga mai heng hi khwai na ran ni lawin African killer bee anti ang chi ni a an zuk to te hi chu voi tam takan zuk non thina eli la hian khwai zuk ala ho em zui mang ang lut to kina in ngai to pa a ina akhuma thlamuang taka thi adu a thei to pachwa la hian na em tuarin kholaya ama athi mai turani ta nia a in sha chu aril ru na tak zeta aron pian tira chang eli hi miwa nei tur ve reng a piang ang mai ani a anuna har sat na em om ngai lo kumsom pariat mi lekani in physics a phd nei der to a kumsang khat chakwa somkwa paruka kumsom ni pasari mi ani in eli le a pasalten fadu om tak tak pathuman nei to a New York Westchester County a an ina nge an cheng an lut veta a anun chu nun pa ngai takni ina lang mase hemikum thau an in an lu kum hian eli hian amal chung lama thil se na nu a mu a sen vual vekin alai tak chu sen tak bika enge mo se na mai moti in ngai to avak lo mase he thil hello serious fiau ni in eng shikemo Lyme disease pai se na lo ni a he se na nu anaya tang hian eli hi azan mu akhur vak lo le athan hu dup zela luna luak chuak te nein atha are lawa ataksa po achau pha khop mai doctor te chuan lunglam thalawe mo arthritis mo engemot takani theithon soya mase chumkhat chu eli hian ramveng tu ram enkol tu pakhat hi tonga amala se na vel an mu chuan eliin a om dan thin te an soibok chuan Lyme disease ani arin thu alo shila eli hian doctor pan le in Lyme disease ani theyangem ati vele a an lo endik chu alo ni ngei mase tu na chuan
an lo enkol har lutuk to alo pai rei to atlai to tlat kum engemaw zat chu eli hian hen na keng hian anu na manga a har sa hle na athok theilova afa te ta nu ang taka ompo a har sa a pasal nen pon in then pha hiala henat na hian anu na ti buaya ni bermai kumsom panga antlin meu chuan eli hian atok to California kakalanga thlamuang takin kathianga ti masi akhuma thlamuang takathi abei sei lai hian nalutuk po twar lawathi a in bei seya du lai hian California kholaya na takin African killer bee khwai ten an se ron me ka ni si minute khat vel chung chuan se an bora minute khat ma ni se eli nuna minute khat rei berani analutuk chu soifia dana thiam lo khwai han thlok bo chu caretaker po aron tlan le evata ron kai thawa eli chu kar lama pan pui ta eli hian caretaker hian damnoi ina shwai don ni ina shia ma se du lo khwai na se ma luk khan dam nuamati dam kha thak hlel na kha lo nei mana ma se thi adu na kha ala lian zoka thi adu na kha nala ne zok tlata khwain min si allergy ka nei nen aron thok trep to ang chuta chuan thi top kadu zo kani atia a caretaker chu a in lampan pui zok turin atia khuma mutir turin atia eli chu amu allergy ron chu athi angak top mase ni thumaliama eli ala thilo mai ni lovin kum tam takliam ta ala ngai mi alo anga omin adamin harwang em mai ni chu khang khwai house wang khan ataksa allergic reaction mi alova Lyme disease wanga nuam lo threm thum chin te chu are ta fek mai thilazir chiang chak tlata khwai se le Lyme disease in kai noi dan te heta hian thil pakhata mu kumsang kha chakwa sum kwa pasari Australia azirna an lo nei to ni in khwai se atura hian thil pakhat chak tak mai Lyme disease thlen tu bacteria that thei tu mani ti hi an lo zir ti a she chuaka mase tu man he thil hi research an lo nei bel to lo a chan chu khwai tam tak tu emo han zuk tir chin kha thil thei ani si lo Lyme disease nei na em te han se tir kha thil ti chi vakani si lo thi phata se boy zo don si mase elita ni ro aron thleng ve top maya ama khan ti khan research khati alo ni top maya ni chu antidam tak khang khwai hau khan eli nun na khan chanani eli po adam to khwai se Lyme disease damna ni ti puangin advocate ani ta engtin nge khang khwai hau khan eli kher kha anron bitum ni makve tak chu ni eli chu damta khovel mun shanga azina khwai zuk thatna chu atlang aw pui ta thina ni kumsang khat chakwa somriat panga thlasiklai khani tlai lama Canadian border security guard pakhat hi New York State le Ontario Canada in kar tak border a thua ena ahoi kwala kar tam takram rikan tur checkpoint amu hengi amo phurna fekani tia ngai tu border security thokani ma se tan chuan mi passport lo endik to pani lova US atangin miswal lo tak te anram kalsana Canada rontlan lu tuman omem ti chu uluk taka endika ngai ani voina po hian United States atangin miswal pakhata oma hei amu fu tumber ni in uluk takena ena kumsom thummi Alex Mangle ani in nirevak lawliam ta khan Alex Mangle hi police officer in New York City bula alauti dinga heti live hian Alex hian police officer silai chu lak sak thutin alua akap ngala police officer chu akap hlum der mai atlan bo mak boxi Alex Mangle hi police ten anjong me kani thunai tu te chuan New York hi Canadian border nen a in hlat lo hle darka ruklan vel le kani heta na sataka zona ni awang hian Canada pana atlan bo mai an ring hle ti chuan US le Canadian law enforcement le border security te hian Alex Mangle hi an zongin an mel runa sa hle ani Alex hi mingau kumsom thummi samrong uklam muimhul nei ani ti chuan he Canadian border security guard po hian nilengin Alex Mangle ni om
tak hi uluk takin alo en zela a checkpoint ami reng chu uluk takin a ena chung kwa azinte nupa Canada honeymoon mang turte camping kal turte nuvalai mani azinte mi chi sang ti tur sang nei te ni hloma ma se Alex Mengal mel omle ama ang deu po tu ma amutalawa a shrifa top don to a mitam taka endik to boka Alex Mengal chuan a checkpoint hi aron kalpel mi lo ni in a sheta a ti chuan a bana huna a hota nirei lote aliama heda jang hian march ni sari ni a police officer pakhat hian shopping mall pakhat bula parking lot vel chu endika helai hi Ontario Canada da yani United States ne nan in rina border atanga Dakar chanvetlan velani a heti lai han kar pakhat Toyota car var ding hi mu a ava endik ve shima ava thleng chu driver seat lo lam passenger seat a chuan tu emo thu hi mu a alakal nai ri lem lova mingau kumsom thumbor vel sam ukle muimul nei ani a he officer hian wanted ni mek Alex Mengala aninge hina sheta rang takin backup akaw ngala Toyota car var chu ava ma chhondon ta avakal naizel chu Toyota thu hian police mu chu driver lama ranglut tu ka phein atlanta tai mai officer po chu akar panina let wata a ve ngala Relautea Ontario Canada a police force zong in an umani taber atopa chuan Toyota car var chu kong to pa tlanin stop sign asuta bur maya akhal tu pa chu ron chuaka police te chuan o Alexa nge ni hi anti swallet le tlan cheta tum lawa Alexa hian custody a shwai ngalani law enforcement lamte chu police kap hlum tu an man chu an thohwaya masian sha thiam lo chu asam le mel vela ti dang lam mya silawa border kha engtin nge apal tlang theile border kha amma awangin an strict zwal khani a thok tu te point thei to pan chua khani si a enge omzia le makanti mase a car a Toyota var an endik chia chule thil ni dan alang tarwai mai New York City bula election police officer aka zan khan ramlama tlan chia a zan khwa inawa biru a atuka akal kwala building lian tak pakhata mua nuvalai pakhat Beverly Capon kan mu mek hi ama in ron chuaka mua akarapan meka election vapan ve vatin silaya dinina shwaita ram noya shwain tu ma omlo na chona that ta athi nuwa akor athom no chu Alexa hian ha a maili aluvun hikin a maya chuan alua chuan a vuwa ta ni chu a mele asam a invu a akor a haboka a kara luta Canadian border a kalin tu ma shat lawin apal tlang theita aloni kha Canadian border security po khan Alexa kha alo chang rengani kha kartam takalo en kha Alex Mengal ngei po kha amua ma se nuvalai ma ania zin angin alo moni Beverly Caponi mel kha aputat sia asam le thom no zong zong nen akara Beverly thom no le aluvun anwa muta ale amutu te hi achong khobang le Alexa hi USA thon le ni in manani tan ina pan na lama prison transport a chuan lain atlan chuak le a lo thei lowin police ten an kap hlumta ti hian ala top mai lo athi nuwa asul nu te chui char ni in a car te a in te an endika a in an en hian meichia hriat ngai lo thalak heng kan mu ang ho te hi mu ni in map kan mu mek te hi alo omboka a thai bel lai hi New York le Pennsylvania vil mun re lai takani enge omzia ni ta kan che thiam lo heng meichia te hi athat nge yem an che theilo na in case dang twal thana chuan a enroll nge yarin ani a investigators te chuan Alexa hi serial killer ani nge yan ring tun maya an sha thei china po mi pahni thatani a police le Beverly kha a ina an thil mu zong nen hian rin hlel om takani ma se tu te nge tha engzat tak nge a tha ti ero hria the ani lo a thuruk chu thana ama nen phum ani to wangani May ni som pahni kumsang ni panga tlaidar nga ni a New York City a kumsom pariat mi college zirlai kan mu mek Simon NG hi aruma athua
apartment pakhat luin a unaw nu nen hian an cheng ani a Simon hian homework ti tur ani a ma se nuam ti em ati masapota block ka neya heta hian thu sang ziak ve china aril ro omle a thil ton te ziakin adeiri angani bera azia tamber chu ama himason du tak mai mi ni a amason na sang zia te po nuamatia ama chopte ziak china mi na block hi anlo chiar waka ring lo shima azia zela nakin huna ama chiar le tan te po du a amason dan te enadu wangani a class kakal lo vo into hantiang rengte ashok na thu te po ziak ve vek thawa exam lo omle a result amason na amudu chente aziak vel china a brok laya a unaw nu poisa adil chak thin thule a hlo atam vak bik lo awanga a unaw nu in pe ka tumpo a anyal jok thin thu tele thil sang a thil ton te ziak thina ni ma se hemini hi chuanin a bloka hian ani danga azia ngai lo tak mai azia ka tuma na blokan lo chhar ring lo nen atupika zia thin anglo tak mai thil dang da azia ka darnga apela azia ka zauta ngai tua non lovina post mak maya heta tanga dar kar nga nu dar som vela chuan NYPD detective le police officer dang te chu Simon le unaw nu Sharoni te apartment a hian an ron thlenga an luta Simon a bedroom an han lut masabera Simon chuan wa mu a chuata chemia loina lo muwa ake chu dekte pa phwar ni in na sat ta ka vi ani bok an en chiang chu alo thito reng room danga tang na tuar thoman shele an watlan wata Simon unaw nu Sharoni lo ni a ani po chhuata lo omin na sat ta ka vi ve thawalo ni a masiala dam do in a shwayan tuma antlan wat ma se kalkonga athita thunei tu te eng thil nge achunga thleng tu in nge ti asoi thei mai na thita si ni thumaliam to a investigators ti chuan Simon le Sharon thi dan an chuya ma an la son vaklo mase detective pakhatin Simon a block chu a chiar fu da hlo mai Simon an azia ngai lo deu azia khani in a block post nu nung beralo ni boka he post wang hian an case chu a ol sam sot don Simon a tha ani ma khan a blocka a posa a thil ton mek an ina tu na thil thleng mek chu zia ka he hi azia tak chu ni a vo in chu adang dai na maklet dar thum vela mi pakhatin kongka bela ron medri a ka unaw nu bial pahlui lo ni a fishing pole la ka du thua ron soya lo ngak lok turing ka ti a fishing pole chu ka zonga ma se ina ron lut ringot tuna po kan ina hiana om renga zial zupa ina kal kwala a phei kho ka bun box si chhuat hi kanu na la rei lo si a kalvat ka be se tiani a unaw nu bial pahlui hi tuna kan hu mek hini in Jinjenglin ani a kumkhat liam ta khan Sharoni nen anin thena Sharon chuan phalam apan maya jinero hi chu ala lawm lo reng an in thenda na alom theilo ti chuan Sharoni le Simon te ina kalin phuba la katuma chu an ma ni tha ani a ati tangei bok Simon anazia akal kwal char ati te hi athil ti tur ai ngai to run lai po ani mai theyani ngai to let le chuan rap takani Simon ala khana sheder silo police den Simon a thuzia an entira jin po a in puang wat Simon a atha atang rei vak lawa a unaw nu Sharon ron ho a alo that ve nga la lo ni a an pani hian voisom thum vel chu chemte in an lu an dara te alo fitani chu rap thak takani jin hi thiam lo chantir ni indam chunga tang turati ani a case an chui ol samnan ni om taka Simon ana block alo zia po hi vo in ni thleng hian chiar tur ala om rengani